Mporo ma bilgo zaha an ku bie luɣula kam ka wookira anta dinin ku nyili ya maana visa zongo ti lahabali shɛli tin kwen nyawa di kwen nyara visa card nta n nyɛla ninvuɣu so ŋun yina office puuni ka di nyɛla nta aipun yuli part 1 maa ŋuli ŋɔ nyɛla part 2 di zuɣu ni ku yɛn soha shɛm gɔrim yɛltɔɣa ka ti diri fiila ni bɔhari n nyɛ baŋda di zuɣu ni ku yɛn soha shɛm kpaŋmaa maŋa di niŋ amabii zamba a mi miri ka a niŋ sohabiɛɣu ni so zamba kpaŋmaa maŋa ka a shɛyi viidiyo ŋɔ maa shɛyi zaŋ ti amabiligu kam ka like ka subscribe chɛm youtube maa n ti turn a notification saa shɛli biɛni mi viidiyo ŋɔ maa a yi wum ka bi wum di naabo a bi yɛn diri daanfani di zuɣu ni ku yɛn soha shɛm kpaŋmaa maŋa ka share video ma ka chɛŋ youtube ma ai subscribe ka like ka turn a notification ma biɛɣu gu ne ga nyin kpa ma fom na nya nya gɔrim yɛltɔɣa topic din san n luna kpaŋmaa maŋa ka wumni yɛltɔɣa ma la halanti naara an wumni jo shɛm kpɛŋɔ maa ka di naaba n bala maa yɛltɔɣa ku tooi naa lala wula ka di pɛgi wula ka di naagi saa shɛli kam n niŋdami a maraba zan kana in private puuni lehma dan tahla ka share yirma ya ban ku be contents ma share yima in zan bahaba yetwa shanga bian me karannan kan zalla zuɣu ka wumlame yam ya ne yino malbo an to zan bwaza ya kaza buharbo tumdo wo buhar sapunmi da ka zable da ka ajaw da me ka akpale da zuɣu no ko en so ha sham nyame da ka dama ai ko kana ka mel buha shel na buhe video den san ka wile awume yeto a shele ka nin banigi ka bore na vehnyanya ka dama yeto alngo wulan yele ka ga gbage nzam pa adam fune loro nam garla tabo scooter nan garla tawa kyata zan kyango ka selo ma ka ba gare bi gar na ga traffic mo zo nzo ma yen kero mo ko bana kadama a loro ni ku guru ka bo so loro gu nyanga a wahi ku kyan ka ban shakan so kam so gwa hen kyan mun nyanga da zo ka an zang biago nan zo so selmin so won ka ta zanan turungo nyanya biago kam puna nirbu no gwa tune nirbu na zana so zo ama ai zang ne mu ka ngafen yi anyela wunyan kyan anti yaba zo abnye selma na ka ta zanan tune to so min bien tune o barra scooter kan gba bar scooter nyang ngaseme yi ni yin nage nzoma a wumpun fab gare o scooter ma wunda zanan tun ma le man kantan ha alero ngun ku be kantan ma ha amma yan kamna anto gu yozo kamuno ko bang na kadema wo wahani ko gura be we ko mi so mi man gorozo dozo na bar nan yelsham tabam pon dang na tun ngoma nyanwon na de nyanga visa card bank kampune banto ta visa card bank card tamal a bank statement ka bank na ma da male ya yinga karanyala an kum ya bank shelma a bank ma mbara bank statement de bienme kana ke visa card ngoma ai zan gwanchan lolo kam an to ye lare gana nan gbata ba nan visa card ama ampon twa don tu na build a bank statement sham solo ni biene kinkin yen kila gal pune nzama on languna ante yozo pyoma hankal shel dem biara pune kam bwar na bang nyame te ba on dan tuni on gwana te bia gwaran yo angoma it's never too late sonu to dan tuni lo shel plo ka ta kananta pago ka muno ki di tab dan fane ka muno ki lan wo tab yorlum kama mran zongo te lankana anta zane na to wo tab yorlum ngo muno banyanga ka ta za hagbab ngo ma soyinga ka ta za hakyan ngo ma ama sonu to kanati yaso zo demi zaha ma wele mabego iba nebe yanga len mi etuma zungo bwa mi etuma am borna goma tu mboka mel anune de gersule cheka a negative karna a positive mabia
ne yɛrɛ to shɛli maa nyam ni ka dama nyɛ ni to be yɛn zuɣu ŋɔ ka naawun chɛ ka a mali nuuni baŋsim shɛli ka so kana silimiin tiŋa yuun gbalaŋ ka so gonchɛn gɔrim yɔɣu yuun gbalaŋ yuun pia yuun pinaanu ka nyɛ ni ti kana a kira ayi bee a kira ata shɛli ŋɔ ka a mali baŋsim shɛli ŋɔ ka a yɛn deei salaari shɛli ŋɔ maa ka ŋun be yuun gbalaŋ ŋɔ maa o ku tooi deeli di zuɣu ti daŋdimi yɛriya ka dama ti downfall ti tuubu shee ti daa niŋ mistake pam ka tuun shɛŋa biɛni ti daa bi bɔhinli zunzuŋɔ ŋɔ yi ba mali kompiuta zunzuŋɔ ŋɔ duniya maa kanimi na ti paari zaɣ shɛli ka di nyɛla baŋsim n yɛn deei duniya baŋsim n yɛn deei binshɛɣu kam di zuɣu zunzuŋɔ ŋɔ baŋsim shɛŋa biɛni mi ka a yi malli luɣuli kam ka a yi ku yisa a yɛn chaŋ ti kpe ka so ku tooi gaɣinda ka so ku tooi yɛla shɛli zunzuŋɔ ŋɔ a yi dɔɣi bihi ka bihi maa ka o yisina mali kompiuta baŋsim nyɛma luɣuli kam ka o yi chaŋ ti kpe kompiuta baŋsim maa di ku tooi yi o ni zunzuŋɔ ŋɔ duniya ŋɔ dini n-dira ninkura bee zaɣ kura kpɛna silimiin tinsi ŋɔ n nyɛ chichanima bee nyɛ shikuru bihi ka ti yɔli tim ni o ri baŋla wana mali tuun baŋsim yaa kaza o ri baŋla la wana chɛ ka o bii niŋ ŋɔ ninvuɣu bɔbigu yi yiŋ kana ka tuma zunzuŋɔ ŋɔ ka di yɛla ni di daa baŋla la n daa naan bɔhim tuma yaa kaza n daa ku mali tuma yaa kaza opportunity ni di baŋla n daa naan niŋli di zuɣu ti ban be kantinsi ŋɔ maa ti yɛriyami ni kadama it's never too late lihimi wo yiŋ polo hali Africa countries ŋɔ shɛŋa South Africa a yɛn nyɛla South Africa ŋɔ polo ka di nyɛla nyɛ ŋun ku nyɛ bihi lana ka a ku mali hairdresser baŋsim zuɣu tuma baŋsim nimpolo maa zaa ka a yi go a yɛn chaŋ ti make money zuɣu tin daa be yiŋ saha shɛli ti daa tɛhiri ka di maa ninvuɣu so ŋun nyɛ baaba bee ŋun chɛri zuɣu ninvuɣu chɔɣifu n nyɛ o zunzuŋɔ ŋɔ ti baŋya ka di nyɛla ti kam na ti paana luɣu shɛli polo ka bi ku bɔra ka yɛn yɔhi laɣim maa ka ba a mi zuɣu chɛbu a mi baaba wallahi ka a ʒi ka di nyɛla takaya nyɛla ya ka di nyɛla tuma ka a di bɔra tuma n bala maa a di mi di tuma opportunity n doya ŋɔ maa di zuɣu ti ma biligu tin ku yɛn suhiya shɛm nyɛm ni ka dama it's never too late in everything di doli ni mani n yɛri ŋɔ maa video nim maa shee zaŋ ti so a yi shee zaŋ ti to bɔhim bɔhisi bɔhim a ma biligu bɔhim a zonima bin be nimpolo maa bɔhim bɔhi shɛŋa ka dima n di bi mila bin yaa ka za ka di bɔri ni a wuhima a nyɛ ti gɔbu shee ta mali hajj agent nima Ankara Kumasi travel agent nima bin mini bin be social media ka a yi ku nyɛ shɛli kam ka bi yaa ni travel bumbo ka di biɛni Canada bumbo especially Canada bumbo nima ka a doli ŋɔ maa waliginsim shɛli ka bin mini ninvuɣu shɛba bin ku be Ghana ka mali wa di zaa nyɛla business but gɔrim di maliya paya so dini ka niriba pam ka bi mali gɔra apart from tin pɔin yɛli shɛŋa amaa n bɔri ni lan suha kpɛŋ ŋɔ ka share ka like ka comment saha shɛli kam yɛn niŋda maraba din dahin shɛli topic yɛn yɛli ka n bɔri na 10 a notification ti le yɛn labimi na n ti yɛli so ye din nyɛ paya ka di zaaha maa ka kambɔnsi ni tinzu nima ka bi mali gɔra arabi mi ti yɛn yɛla di yɛltɔɣa ka a gba gbaa pahi ni ŋun ʒi o dolila ŋun mi ka o wuhi biɛla laaha ka o ti baŋ n dihi tabili na a nyɛla ni ŋun gba zaa bɔri ni a doli n wumda di zuɣu ti yɛn chibila soli n yɛli kambɔnsi ŋɔ maa yaa a nyɛ soli yaa ka za bi mali n gɔra a nyɛ soli yaa ka za bi mali niriba n gɔra a nyɛ soli yaa ka za di gɔra di zuɣu n min yɛla yɛti malila process of travel process din sani n biɛni process shɛŋa din biɛni ka kambɔnsi ka bi mali gɔra bee ka bi mali chɛra
my next video in yel me kadama gwarin yaw taman kambwan sima ban bian woma. Apart from Michel Karanyera by road, travel visa, swima, den kan na mi bikate mi. Karanyela dagbaza lanzang la nirba ongwara, be nirblan dolema ongwara. Deninye den sane. Agwazani wum, ataka nyame, na kadama aperpeyi. Michel yela kanaba wumle. Tom melin shil dan kana da zo chongo gwaran ye to akata to asara demi za ha yele tiyen to asala kaso kam andi gwara nemva shall bien mi ade yanga deblan tunago gwaran mi yo mirka de samban polo ka force so nro tuna kadama ogwago zapayim sobiane we ngwame kata regrete o maŋa ni kadima wongo gɔr shɛli ŋɔ maa bana nyɛ banima tin diri gba zaa fiila naawuni saɣara